at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nukarinta pamanatsu ing amanu ning Ginoo yang kayantabe tamo. Ibusnita na lang yun ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello! Happy Thursday afternoon po kay Kongan, maya pagat panapon, karing kay katamong viewers and talapakiramdam. Ini po yung programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin, makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding miyaliwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king kay katamong programa at siya ko po among Jess Layug at syempre kayabi ko po din ka kong co-host ne po Brother Charles Quiazon at Brother Boyet Mamukod ne po. Abayin kay po kilob ning metong a oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live at maka-live kepo ngening kaorasan ne po at abayan nyo kepo at pasibayo sa jayo no po rin kaya kayong Biblia bangkanita abe-abe tamo pong magaral at migunam king amano ning Ginoo keni pong usapang Biblia. I-Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayo nga kareng kaya kaming masugid at taga-subaybay na ning usapang Biblia. At yun kaya naman po kaya ni bangkanita po magaral tamo, pagkarandaman tayo, pigo naman tayo ing apong Ginoo. Maya pa oras po kaya kayo. Yes, so good afternoon once again, Brother po, Charles and Brother Boyet. Mm-hmm. Kumusta ning kayo, Brother Charles? May Yes, may katutod recharge sana naman, mo. may katutod na. Masyadong busy ka tami labas sa Koronasyon. yeah, preparasyon. Pati itang novena ni Brother Yes, Charles. mo. Ne? And today, ating mag-fiesta ngayon. Yes, Dolores. Dolores. At king sakop ko, king Ating parokya. kayong Kami ulit. naman, Hacienda Dolores. May bisa ko nang dinabak. Alas 8 ning abak nandin. At babatian ko laring ay ganaganang parishioners ko ken king Hacienda Dolores. Happy fiesta po kay Kongan. Puwata, Happy fiesta po. makipag-dinner ko. Ay, Sana all. Yakin. Tuki kayo. Magpamiesta tamo po ito. Okay, tuloy-tuloy tayo, Brother Charles. pangabagya po basan taya ing metong at chapter ibat po king banal a kasulatan at syuta pamurin po king ebanghelyo na pong San Lucas or Saint Luke. Asukat tamong pakiramdaman. At king kaduang daken ing kaya katamong programa, isundo tayo pong pisabyan, ini pong makatalagang chapter, basan tamo kanitinggat panapon, kaugne pamurin po ning pamagaral tamo king Biblia. Yes, at kay ba't tayo pong pekiramdaman ing metong nga chapter, iba't po king makatutok a libro, iba't po king banal a kasulatan. Well, naman tayo po iti at pigo naman niya po king kaya kayong lugar, nung ka rin kayo man po ngeni, king bale, king opisina, king dalan, o kabang at syuko po king sakyan ne po at magbiyahi, kay batatin kepong kutang amakabasi king nebasang kapitulo,
At syempre, agkatanda kayo pong makibat, makyabe kareti ne po. Malyari kayo pong mag-text kay kami. Karing kaya katamong text line numbers, kaya pong Globe 0915-954-1303. Kaya pong Smart 0918-351-8282. At kaya pong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share karing kayong greetings, comments o mensahe nung ating kayong buring ikutang o buri pong topic ka-isuggest yu po kaugnening Biblia, aburi yung pisabyan tamo, kareng numerong arena binanggit na pong among. At makanyan mo naman po maka-live kami kaniting kaorasan king Facebook at akit ya po ing live video king page tamo inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at karing Manal Bena po paki-share ye po ing Facebook live stream at maka-live tamo mo rin po king page na po ning parokya ng among Jess ing Yes. St. Catherine of Alexandria Parish Porac Church at king Facebook page ring radyo akit sula naman po kending kaya katamong nilabasang episodes pakibanggit yun na yarin po ing kaya kayong parokyang kabibilangan ban kanita adinan taya namang maya pa oras ing kaya kayong parokya. At magsilbiya rin pong i-follow ing katamong Twitter account, ing katamong username, yapin po ing @radio_ASF o kaya naman po, paintunin niya mo po, nepo, ing DWBL 91.9 Bright FM at ing katamo pong Instagram account, ing katamong username, yapin po ing @ASF Radios. Para naman po karing bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyari yo pong ipadala kareni pong donation platforms ang maka-flash king screen at makalagay po king description ning live video karing manalbe via online. Karen naman pong makiramdam karing radyo, damdaman yo po karing radio plugs din kaya katamong donation platforms. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin karing aliwa pang tawo, ayatin tamong radyo at atin pong programang Usapang Biblia, ama kasawop king kaya katamong biye kasalpantayanan, ban kanita, lalo lapang dakal ding kaya katamong kakaluguran. Alright, so ngayon po, isadyayin ning kaya kayong sarili, ban, pagramdaman tayo po ining makatutok at chapter na po, ining chapter 13, iba't po king Ebanghelyo ng San Lucas. At nung ating ko pong Biblia ken, king kaya kayong pibale-bale, aba, pwede no pong kwanan, at ibuklat niya po, ban kanita lakwas kayo pong makataluki, karing kaya katamong pamamasa. So, pakiramdaman tayo po ngayon in chapter 13 ng Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 13. King oras ay ita, dinatang lading mapila na tao at belita ra kang Jesus, king pepapate na lang Pilato, ding mapila na tao Galilea, kabang mamain laking Diyos. Nga nakarela, Isipan nyo galang king maragula kasalanan deting tao Galilea, kesa ka ring aliwang tao ka rin. Huling makanya ning miras karela. Hali, sasabyan ko kaya kayo, nung kayo sumisi at painggulot ka rin kaya kayong kasalanan, mate kayong ang kalupara. O deta namang 18 kataong mete, inyang mipatanan laking tore na ning Siloe. Isipan nyo galang king mas maragula kasalanan, kesa ka rin aliwang taong manok nangan Jerusalem. Halila, o neng sasabyan ko kaya kayo, nung kayo sumisi at painggulot ka rin kaya kayong kasalanan, mate kayo namang kalupara. kanita selita deng Jesus iting talimaga, nga na, Ating meto nga taong ating tanaman na igera king ubasana. Linawe na nung ating yang bunga, o neng alayang ikit. Inya sinabi na king mamahala king ubasan, at luna akong banwang pupunta keti, at manintun bunga king tanaman na iti, o neng ala ko pangikit. Kuturan mo ne, makaskup niya wala king ubasan. O neng pekibat na ning mamahala, taya pamu kukuturan king banwang iti. Gambulang ke at dinan pataba. Nung mamungay king tutuking banwa, lalong masanting. Nung aliya, kanita tanya kuturan. misa na yaldo ning Sabat,
At yu Jesus king sinagoga, tuturuya. At ing meto nga babay ka rin na labi ng 8 banwang masakit. Uli na ning marawak ay espiritu nga tsukaya. Bukot ya at eya bitasang makayat na. Inyang ikit na ing Jesus, inaus ne at nganan. Babae, kumayap na kaking sakit mo. At timpak na lang Jesus ding gamat na king babay. Kanita mo rin may katalakad yung babay at pinuri na yung Diyos. O neng mimuaya yung manibala king sinagoga. Uling menulo ya Jesus king aldoning sabat. Inya sinabi na karing tao, Ating ana mayaldo asuka tamong magobra. Datang kayo keti kareting aldo, ban paulo at eking aldo ning sabat. may kibat ya ing Ginoo. Hipokrita. Wari kakalagan king kural ing kaya kayong baka o asno at painuman nagyangal doning sabat. Metong yang lahi ng Abraham ing babaeng iti. Ginapos na yung Satanas kilubding 18 banwa. Wari karampatan ing kalagan niya agyang king aldoning sabat. Mi pakarine lading sablang kalaba na king pakibat na. O neng mesaya lading sabla king sablang makapagmula lang depat na. Nga ng Jesus. Nano ing kalupa na ning kayaryaning Diyos. Kay sano kaya pakilupa. Kalupa ne ning meto nga butol mustasa at tenam na ning meto nga tao king mulahana. Di nagulya iti hangga na inyang meging antiyang tanaman na matas. At may manyale ladingayop karing sangana. Nga na pang Jesus. Kay sano kaya pa apakilupa ing kayaryaning Diyos. Kalupa ne ning libadurang sinamot ning meto nga babay king 3 takala arina at migalsa ing kabilugan na masa. Sindu ng Jesus impa maglakad na. Tuturuya ka rin balang balen at baryong daralanan ng papunta Jerusalem. Nga na ning meto nga kinutang kang Jesus. Gino, di takla mo ding taong miligtas? Pekibat ng Jesus. Pagpilitan yung milub king makipot a pasbul. Sasabyan ko kaya kayo, dakala ding bisang lungub o nengela milub. Kabudsera ning manibala king pibale-bale, mi bata kayong makatalakad king luwal at katok na kayong katok. Sabyan niyo, Ginoo, paluban niyo kami. Ipakibat na kaya kayo, era kayo balo penibatan. At sabyan niyo, kaya sulo mo kaming mengan at mininum at tinuro ka karing balenmi. At sabyan ang pasibayo kaya kayo, kubalo nung nu kayo tao. Dumayo kayo kanako, kayong sablang marawak dapat. Tumangis kayo at mitigi sa ipan, kabudakit yung atsula king kayaryaning Diyos, di Abraham, Isaac, Jacob, at ding sablang propeta. O naingi kayo naman, mitabi kayo. At datang lading tao iba't king aslagan at king albugan, king norti at king mauli, at luklukla king lamesa king kayaryaning Diyos. Kanita ting miyuna karing makataulingeni, at ating mitawli karing makaunangeni. Di natang laking oras sa ita ding mapila na pariseyo. Ngara kang Jesus. Makokaketi at manaluwang lugal. Uling buri na kang papate Herodes. Sinabi ng Jesus karela. Sabyan niyo keta nga sunggubat ay ita, king papalwal kong demonyo at manulong maskit ngeni, at bukas at king katlungaldo, aryan ko ing obra ko. O neng kailangan kong itaglus ing lakad ko ngeni, bukas at makadwa. Uling kailangan mate, ing meto nga propeta, subali mo king Jerusalem. Jerusalem! Jerusalem! Maamaten mo ladeng propeta, at pamasibasan ding tinubod na kaya kaning Diyos. May katapilan ing buri ko lang tipunan ding kaya kang anak. Hindi mo nung makanano na lang titipunan ning gaindong manok, ding sisina king lalam ding pakpak na. O nang kabisa, inyami pa buren yang lubusing kaya kang templo. Sasabyan ko kaya ka, muna ako akit pa si bayo, manibat ngayon yang gangye mo sabyan. Bendisyonan niya sa ning Diyos, ing daratang king lagyunan ning Ginoo. King mapilan pong penandit, pigunaman tayo po itang kaya katamong Dimdam at chapter 13 from the Gospel of Luke.
Okay, so tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programang Usapang Biblia. Ini po ing first part ng kakatamong programa niya po. At syempre, palapan po nin dati, discuss tayo po at pisabyan ining chapter 13 ng Ebanghelyo ng San Lucas ni Brother Charles and Brother Boyet. At nung apansin nyo, ining dimdam tamong kapitulo, iba't kang San Lucas, which is chapter 13, po, makaramdam tamo pong miyayaliwang talimhaga ay napsen ng Jesus at miyayaliwa mo namang teachings or katuruan. I think king chapter ay ni, he features 3 parables ni Brother Charles. No? At sa Noreti, mumuna itang talimhaga tungkol king tanaman na higerang emamunga, kay ba't itang talimhaga tungkol ketang butol mustasa, and then itang talimhaga tungkol king lebadura. Nung eko po magkamalimong, ketang chapter bayo po ini which is chapter 12 ng Luke. At lula naman po detang makapalub a parables, po. Style na po talagang Jesus ing manaral mong kapamilatanan ning talimhaga, po. Numbaga, Brother Charles, trademark na ng Jesus ing tuturo. Kapamilatan ding talimhaga or parables at baluan tamo, sindo na pamuring Jesus ing kayang pamaglakbe papunta Jerusalem. And on his way, talaga namang alayang sasayang na oras si Jesus king kayang pamanaral. Yes, Mong Nek. That's why he is still a full of spirit niya mong alayang kapagalan. Yes. At kimumunang daki niting kapitulo, belitara kang Jesusing tungkol karatang mapila na tao Galilea, pepapate ng Pilato. And they suffered tragic death king gamat ng Poncio Pilato. At lupang ing mangibabong kutang king isip da rening tao may malita kang Jesus, yapin itang deserve da kaya dating taong may biktimang areti ing sinapit ng kamatayan. Tandaan ng tamo, at the back of the mind of the Jewish people, yapin itang madalas sa interpretasyon da ketang libro ning Deuteronomio, anong nuka rin i Moises, sasabihan na karing tao na ikatapatan at ing pamanuki karing batas, magdalayang grasya at kanawan. Samantalang ing maging tapat king batas o karing batas, nang malyari karela, midamalasan lang. So it will bring curses and misfortune. So, nung kay makanyan po, nung ela pala, makirandam king siwala ng Diyos ni Mong at ela po, maminto king kautusana, siguradong din ni Mong, dugpa po karela ing kamalasan. Mga baldugan mo naman po mong na ing pangamassacre, darening mapilan atawo Galilea, milyari po ba'y tamong karela uling makasalanan la? Well, o yan ang implication na nitang interpretasyon da ketang sasabihan nitang libro ng Deuteronomy yung sinabi ko na din, Brother Charles. Their unfaithfulness is the reason of their tragic faith, no? Pero makanyan, no? Makanyan ang buri nang ipaisip karelang Jesus, ne? Jesus rejects this fatalistic interpretation. Bala mo inya milyari takarela, uling sukat lang mi parusan. Bakit uling mi kasalala? No? It is presupposed that they are sinners. Alima kanya ning punto ng Jesus. No? Halimbawa, bigla kang may aksidente king dalan, does that mean na inya milyari kaya kayta, uling ating kang gewang marok, Ali, di ba? Yes, ma'am. Alam, mati mo naman taong inosente, ala naman talagang kasalanan, pero malilyari ka rela, ima kanya na insidente. So, ibig sabihin na daratanging matsurang kananasan kaya ka, pauli na mo ning ating kang gewang kasalanan. Anti mo itamong niya, balik kalupad da puretang 18 taong mete, anyang mi patan laketang torining silawimong, naburin kayo sabi mo na deni, mi patanan rin uling mas maragula kasalanan kesa kareng aliwan taong makatok ng karing king Jerusalem. Actually, ining milyaring ini, Brother Boyet, aliya pasari ining metong nga tao kalupan ng Poncio Pilato, no? Ano niya metong yang sabihan tamong natural disaster, no? So may bagsakan la, no? Ibagsakan la retang tao ketang tori at may nga matela. So ing panagat ng Jesus kaya niyapin ing pamanyisi, no? Ing pamayng gulot karing kasalanan. Uling nung elabyasang sumisi, they will also perish, no? Kalupading sinapit na retang taong areta. So there's a call to a change of heart, no? Aliway tang kabudtutuki kareng tuntunan no batas mo, no? At po tang migbayo tamo puso
it follows na magintamo namang mapagmalasakit at mapanyawop karingaliwa. Kadalasan po mong isipan tamo na ating mayap at maro ka tawo. Nung mayap kang tawo, God should allow good things to happen to you. Ne po. Pero nung marok kang tawo, bad things will happen to you. Pero Jesus po agpangmurin po king abanggit yun nandin, he tries to correct iting makaniting pamisip. Nung ela magsisi, ilaman they will perish. Ikatamo naman ngan po datanging aldo na mga matetamo, anya dinan tayang ulaga ing tune pamanisi. Pagsikapan tamo pong gawang dekalidad at mamunga ing bietamo. Wala mo itang karma niya, Brother Chas. Good karma karma. po pang bad karma. At kaninya rin salitang Jesus itang talimhaga, Brother Charles, tungkol king tanaman na higera, mamunga, no? At may ngari tamo namang tanaman, nino ing mananam, yapin ni Jesus, ne? Ingabun sukatiyang magambul, no? Merinan pataba, i-check dung ating pesti o kaya parasite sa makasiraking tanaman, ne? So, ing gardener, kay bat nang gewa ining pamangambul at pamanyese king tanaman, na nung gagawa na, may babataya, no? May babatayang manenaya hoping that it will bear fruit, no? At ingino, well, He will also labor for us, no? Willing niya Jesus na nagawa ng kay katamoy ni, no? Ining pamangambulay ni, uling burin na anting tanaman, mamunga-tamungan at mikasilbi, ne? So, o yan yung lugod ng Diyos kay katamo. Pero, kailangan makisan metong tamo naman king Ginoo, no? Sesena katamo, pero makipag-collaborate tamo rin kaya. Kailangan tamo yung panalangin, kailangan tamo yung disiplina, kailangan tamo yung pamakyabe, pamakiutos at dalise puso para kareng aliwa. Manintun niya pong bunga ing Diyos kaya katamo ne po mong. Ating bunga na po ning kaya katangbye, papalto na po nung nanutamo talagang klasing tao. Halimbawa po, ing tanaman na mansanas, mamunga yang mansanas Correct. at aliya mamungang ubas. At nung Jesus po, maragulya pong inspirasyon kaya katamo at metagkiltamo kapanamdaman kaya, sigurado po mayakit iti king bunga ning gagawan tamo. At nanuwaring klaseng bunga, yung buri ng akit kay katamo ng Diyos, no? Sabi natin King Galatians, no, chapter 5, verses 22 to 23, nga na, which tells us about the fruits of the Holy Spirit, Brother Boyet, no? Sabi na, but the fruits of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control, no? Pangasanting nga bunga, Brother Boyet? Yeah. Sana po mong na, diningan po mong, mayakit la po, balik, diningan mong, mayakit lang po, kaya katamo dating bunga na ning banal espiritu, sa mong, salesen po siguro ing kay kanita mong, ne? Yato kanita, at mikakalugod mo ang den tao. Correct. At imasanting pa, Brother Boyet, nung ekaman mamunga, inyang mumuna, aba, nakatambing kuturan, no? Di na nakapang another chance. Yeah? So, yung sasabihan mo. So, kalupanitang gewaning mamahala. He gave it special care, no? Ginambul at dininaning pataba. And you see, God is nourishing and preparing us to bear fruit, ne? Nakatamo tambing kukuturan, no? Pero syempre, atin mo ring limit, ne? Atin mo ring limit detang chances bibigyan na kaya katamo, ni nga pong Ginoo, inya dapat, samantala ng tamo, itang bibigyan ng opportunity o pagkakataon na ita. Otherwise, we will be doomed. Ulining kesyasan tamo puso. Ibiatano po nga ni mong reting adwang makatuking kutang banpakibatanda po rin kaya katamong listeners and viewers na po. Number 1, pilan laretang tawong mete inyang mirag saya itang tore na ning Siloe. Pilan laretang tawong mete inyang mirag saya itang tore na ning Siloe. Number 2, pilaneng banwang masakit itang babaying bukot pauli ning marawa kay espiritong at syukeya. Pilaneng banwang masakit itang babaying bukot pauli ning marawa kay espiritong at syukeya. At malyariyo pong
I-text din kaya kayong pakibat, kareni muring text line numbers, King Globe po 0915-954-1303, karing Smart po 0918-351-8282, at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre kareng Manalbe po king Facebook Live, keta pong comment section, pakibili ye po karining kaya kayong pakibat o mensahe, at pakishare yun niya naman po ing pakishare yun niya naman po ing Facebook live stream. I-type ya mo po ing kaya kayong pakibat, kaya be po ing kaya kayong lagyu at address o ing kaya kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Alright, so king kakatamo pong pamagbalik, umpisan tayo pong pisabyan or i-continue tayo po, ne? Ining kakatamong talakayan, discussion on the 13th chapter of the Gospel of Luke, ne po. Pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po, ding mapila na paganaka at ingkantang Gagawa ang Diyos, God Will Make a Way by Don Moen, Tagalog adaptation by Ricky Sanchez. Eko pa mo po mama ko at may babalik ya pa po ing usapang Biblia. Maya pa oras po, kaya kayungan. Metong karingda kada titulo ning nuwa na Biren Maria, amaralas tamo pong tutongyan. Yapin po ing indong mapamakalulu o induning pakalulu. Ating Setyembre 24 po, yung aldo pamigaga nakakaniting titulo. Ing kapyesta na po ning Nuestra Señora de la Merced, inuwan na hindu ning pakalulu. Ing Nuestra Señora de la Merced po, paganaka na kikatamo nung makananong ing Birhen Maria, inawad na ing mikaating grupo ang makatagulaling king pamagligtas karing dakal a Kristiyano, ang makasukol at misasakitan kanita. Pauli na niti, kaniting kasalungsungan na panahon, aduan tamo mo naman po, ing panalangin ng nuwa na Birhen ning pakalulu. Ban kanita, miligtas tamo mo naman kaniting pandemyang COVID-19 at ing kasakitan adarala na niti. Ing radyo na po, ing Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi tayo naman po, king pamigaganaka, king kapiesta na ning Nuestra Señora de la Merced. Ibat po keti, king parokya ning Nuestra Señora de la Merced, bahay pari, balian ning Candaba, pupugayan da kayang mampong masayang piyesta na ning Nuestra Señora de la Merced, ang emperatriz na marlag ng Katagalugan ng Pampanga. Ini po, Iyamong Aris de la Cruz, Ingkura paroko ning Nuestra Señora de la Merced, Kiatibahay Pari, Candaba. Viva Nuestra! Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan.
Balik ka po ing usapang Biblia, Kenny po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM at dimdam tayo po ing daken na ning kantang Gagawa ang Diyos, God Will Make a Way by Don Moen, Tagalog adaptation by Ricky Sanchez. At suta na po king kaduwang daken ning kakatamong programa anong nuka rin pisabyan taya ing topic tamong eni. At nung nuka rin isundo tayo po ining discussion kani pong makatalagang chapter for this afternoon. At pasibayo po nung bisa ko pong mangutang mamyeng comments o greetings. At makibat kareta pong questions tamo o mag-suggest topic, aburiyo pong pisabyan tamo kaugnay ning Biblia, malyari ko pa mo rin pong mag-text kaya kami, karing Globe po, 0915-954-1303, karing Smart po 0918-351-8282, at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po deng Manalbe po online keng Facebook Live. Keta pong comment section na po. Malyari kayo pong magbiling mensahe yung karin at pakishare yun niya naman po in kakatamo pong Facebook live stream. Nganing kaorasan. At kaya ba na pong Brother Boyet, babiyami niya pong pasibayo kaya kayo. Iamong Jess Layo. Okay, thank you very much, Brother Charles, and welcome po king kakatamong second part ning kakatamong programa na po, continuation na po nitang kakatamong discussion king sabihan tamong Luke chapter 13 na po. At nandun po king kakatamong first part ning kakatamong talakayan. Abanggit ko Brother Charles na diri na nakatamong chances no ning apong Ginoo ban magbayo at mamunga. At ngeni mirina niya naman chance ining babaeng bukot ne pepakayapa ning Jesus king mismong aldo na ning Sabat, Brother Charles, no? Balambat ning makanya na masakit a kondisyon ining babae, 18 banwa ning makaraton king ing maraw ka espiritu kaya ne. So bali mo ne medyo kay pala malambat niya rin po palang magdusa ining babaeng ini Actually mo, kaya mo pala kaya this is man pala ing migtik, initiative ban ausane, ining babae at timpak na rin kayang gamat na kaya. Bali atin niya pong kapansanan mo ng babaeng iniking kayang pisikal a itsura at katawan niya po. Antiya namang makukuba at aline atuli ding katawan at talakad na. Yes, Brother Charles, no? At ring makanya na physical condition, king isip na rin tao kanita, inya makanya niya sitwasyon ng babae, it is because she is spiritually lacking. So, pagpalagyan na rin nga liwa that this woman, well, she was demon-possessed because of her physical condition, no? At Jesus tutuyang mapagmalasakit karing makanyan, no? At inaus niya timpak ning gamat na kaya, He gave her a compassionate heart. Finally, she was liberated, imagine, after 18 years. No? So, balang mo, Kenny, imagine ko po na itang tula na niting babaeng ini, inyang kinayap yan May akad mong, mi padala niya siguro ining babaeng ini karingking sinagoga. Expect na pakayapa niya karing this on the day of Sabbath. Right. Totoo yan. Hanggang ka siguro, Brother Boy. At halimbawa, may sakit ka. Tingka malubang karamdaman, biglang-bigla. Kinayap ka. And certainly, masaya itang babae. Pero, nung masaya itang babaeng kayapa ng Jesus, lupang atin muring, masaya. Nini, itang manibala king sinagoga. So, sa halip na matulay, mimaya pa. And, he was upset katang gawa ng Jesus. Ating dahilan na, ating kanung ana mayaldo, pwedeng magobra, pero aliking aldo na ning Sabath, no? Inya, you see, mig object katang depat ng Jesus, Pero lawan nyo, sinabi ng Jesus king manibala king sinagoga, sabi na, hipokrita nga na kaya, Ikayo nga na, kakalagan nyo rin ba kayo, din kaya kayong asno, at painuman nyo lang king aldo na ning Sabat. Samantalang ining babaeng bukot ay ni, metong yang lahi ng Abraham mo naman, at ginapos ng Satanas king kilub ning 18 banwa,
Iya ba karampatang kalagan ang giyangking aldoning sabat, ne? Ini pong manibala king sinagoga mong mas paulaga na pa po ing istriktong pamipatupad king batas kesa king pamipakit malasakit. Wapi naman po king kalambat ng magdusa niting babayi pauli ning condition na ene pawari panusignan at pagmalasakitan at dinan kapaltanan. Sabi natin pong kahimong ne, dices kenin nung aso pandoreng animalis king aldo na ning kay sabat. Ot ede aso panining metong at taong mga ilaan sawop at magkasakit king anak king aldo na ning kay sabat. Yeah. At ikita mo kenin na may miyayang matimbang at dahilan ni Jesus why it was appropriate to show the woman inimpakalulungin ni or this mercy. Ne? So mumo na may itong yung babae na lelangan niya naman ning apong ginuking kayang hugis at tuwangis, ne? And she is worth more care and concern, no? Anak niya namang Abraham, and she is a woman of faith at magaten dyan naman king sinagoga, ne? So mitali kang Satanas kapamilataning kayang sakit. She was, sabi ko pinandin, she was afflicted for 18 years, no? Sobrang sakripisyo at kasakitan ng denasana. That is why she really needs to be loosed, ne? Milako king pangatali. And obviously, kinayap niya ining babae at lupang ining pamuntok ning sinagoga, alayang agawa at lintoya pang makarine, uling ding sabla, mesayala king makapagmulahala ng depat Jesus, maliban mo kaya. Deng aliwa po kaya katamo mong outwardly, lupa lang masikan at malusog alang diferensya, pero in appearance, makadeceive mo naman mo. Makanyitang mamahala, king sinagoga, ne? Malusog yapin, no? Alayang sakit, no? Kaya sakit ang babaeng bukot, yet spiritually, we can say he is worse. He is in a worse condition than the woman, no? And his heart is crooked, no? Kabud niya mo akakit ing letra ning batas. Amis na itang tune ulaganing pamagmalasakit adepat ng Jesus. So atin niya pangaduang misusunod kalimhagan din na kay Jesus Kenny, ne, Brother Boyet, ne? Mekad, ordinary images lareni. Ordinary images tungkol king butol mustasa at king lebadura, no? And they seem to be small and insignificant, pero they teach us something about the kingdom of God. Bong, ne? Bali sa bagay po naman po nung ingkay mong magumpisang kay malati, datang ingaldo dagul mo rin. Kalupanapin po itang butula, mustasa, di nagulya iti ang gana inyang megingan tiyang tanaman amatas. Makanyan mo rin po king metong king kaimong lebadura sinamot king lung takala arena. Malasaya ini kabelugan amasa. Yeah. Itang dita ka kapakumbaban, at kasalpantayan ng timpuso tamo, magin lang dalan din iban mitalakad ya ing kayarianing Diyos, no? Ketiking yato. Nanuya kano itsura ing kayarianing Diyos, ing madalas paliwanag kanini, the more traditional explanation is that it describes the growth and spreading influence of the church, no? So imalating butol mustasa tinubuya at meging yung maragulatan naman. And it is the picture of the church growing so large that it can provide refuge for all. O pumong kalupaning mata sa tanaman, makapanyale larin ding ayup kareng sangana. Yes, no? At Brother Charles, kay ba't na rin talimhagang rin you see, sindu ng Jesus yung pamaglakad na, ne? Kaya ni palapit Jesus king Jerusalem at kit ng daring tao, ne? Sabi daring tao, Gino, di takla mo po ding tao miligtas, ne? So yung pekibat ng Jesus, well, strive to enter nga na the narrow gate, no? Uling makipuching possible, talagang magkasakit kang milog, ne? Lalo na nung mataba kang maragul kang katawan, ne, Brother Boyet. At ing makipot tapas bulburi ng sabyan, limitado mo dapat ing kekang dalan ban bilub ka, di ba? So we cannot bring with us unnecessary things.
Inya, sukat tang magpursigi, na strive. Actually, dakal na rin interesado king pasbul Brother Boyet. Okay. No? Kening pasbul ini. Kaso, potang akit ng makipot ya. Bigla na lang mga pawurong. So, mga kay siguro po Kenny, buri na mo pong kay sabihin Kenny, ban milubta mo po king pasbulan din kayong banwa, we learn to be humble. Eta mo po, dagul-dagul, alita mo po magmayabang. Pota po kasing dakal akwalta, pibandya na materialis at kaimong achievements po, akakalingwan tani inga pong Ginoo. Masyado tanang maging atats kareng bisyo, kareng kaimong ari-arian at accomplishments tamo. Inyaking sobrang kaimong dakal dading kay katamong bit-bitan tamo ngeni, tamo po mikasyang dumalan Right. king makipot tapasbul. At saka din pong material, abage, kalupa na po ning kwalta, ing kayamanan at pibansyan. Tano man po dalan po tang mateta mo. Importante, mibibyeta mong mayap, linugod at biyasang migpaulaga kareng aliwa. At saka balo mo, Brother Charles, ing pasbul ning banwa, makabuklat naman karing ega na gana mupin, ding aliwa, they get discouraged. Why uling makipot sing pasbul, no? Buri sabihan, elabisang magsakripisyo, elabisang magkasakit. Inya ing panagkat ng Jesus, magsikap tang milub king makipot a pasbul, no? Tamo makalub ka rin nung paisi-isi tamo mo, dapat tang magsikap, dapat tang magobra, di ba? Buri sabihan na, halimbawa, opisyal o miyembro na kaning metong mandated organization, king kaya kayong parokya, no? Sigurado na kang miras king langit, no? Nung etamo rin tutuki king kaburyaning Diyos, hanggang pari ka pa, madre ka pa, obispo ka pa, karin makalub. Baka muna lapangaret ang isipan taong malawot king apong Ginoo Ating kayarianing Diyos, paraya ka rin gana-gana ang magsumika para king kayapan. Mo iti exclusive, king meto nga grupo, o kaya king meto nga lahi. Sabi naping Jesus, baka muna lapangang milub detang ibat king albugan at king asulagan nga na, So, buring sabihan na ibat ka king lahi ng Abraham, automatic. Misalbahan na ka. And, this could probably shock his audience na marakal manibatan king miyaliwang lugar at bansa, no? King yatu na akayabian ng Diyos, king kayang kayarian. So that means salvation is not only for the Jews, kaya bela rin ding pagano, no? Ring Hentil. And I think this is a radical idea for the Jews, no? Para karela. Nung sano retang tatawli, ilaring miyuna at detang makayuna ilang mitawli. Inya, amon Diyos ako mo, amon Diyos, ing pungkay po, apong kay ginumong, talagang kaluguran na katamon, alub na namo na misalba tamongan at milub king langit. Inya po, didisiplinahan na katamo. Yes. At lawen yun nung kapilan lalapit tamo king Diyos, mas marakal kapag subukan indaratang kimbiye. Papansinan niyo ito, brother mo yan, wari normally expect tamo, kung toro may papalapit tamo kaya, mas sopa na katamo, di ba? Totoo naman. So sopa na katamo talaga niyang daratanging pagsubok. At then yung pagsubok, tanda ng tamo, parala no, ning Diyos din, ban misaw pantamo, no? So paano katamo para magpabaya, no? Dadalisaya ning kakatamong intensyon, no? Mas palagwan ning kakatamong pangatao, no? Mas diri na nakatamong pagkakataon ban, maging mayap, no? Ding pagsubok deti tandala na seryoso yung Diyos kay katamo. Uling tuturing na katamong anting anak, no? Didisiplina na katamo, ban etamo mi pakarok at mi palawot kaya. Atin mo rin pong punto na datang itang panahon when it is already too late to enter, Nemo. Lalo na nung etamig pursigi at migsumikap lungub king makipot apasbul. Anya dapat po eta naman yayang panahon, ban milub. Otherwise, misaraya po ing pasbul. You have a point there, Brother Charles, no? Atin mo namang limits
pisabitan niya nandun, ting limit ka ring chances, bibigyan na ning Diyos. Wari, ketang tanimhaga, tungkol ketang tanaman na higerang mamunga, Brother Boyet, no? Dininande pa naman chance, di ba? Ban ali makutod, at least for a year, no? Ban sesen at gambulan, at nung mamunga pa. So, patseng mamunga, better to cut it off, ne? Anya mong, at yun na mo po king karelang decision data pong. Pero, sana po, kayi, ako atamongan pong magbayo at paulagan itang pagkakataon ababyan na nin Diyos ban misalba tamo. Yeah. Magsakripisyo tamo man, ngeni, pero makuswelo ta naman datang takdang panahon. At saka, Brother Boyet, patseng, patseng impossible, makabuklat siya, makabuklat siya. Patseng misarane, talagang misarane, no? At karatang taong emilup king possible, those who were, excluded from God's presence, sigurado kanong mga tuwiran la po, Brother Charles, they would protest, no, that they knew something of Jesus. At kunyari, dimdamde at may kiramdam laking tuturo ng Jesus, no? Pero, may mayayaping warning ni Jesus. Sapat natin kang balo tungkol kang Jesus at akayabeye. Dapat kilala na kayo naman Jesus, ne? At kanilulub itang relationship. Inya sabi ng karela, da kayo balo nga na, ne? Nano kanuing kapalaran da rin emig pursiging lungub king makipo tapasbol? Well, they would be in hell, no? Lugar anong nuka rin, they will weep nga na and gnash their teeth. Kasaklap na naman po palang kapalaran ni Tanemong. Pero we continue to pray na tamo po miras king sitwasyon na ita. Mabiyasa tamo pong magpursiging lungub king makipot apasbol. Yes. At kening last part ng chapter 13, Brother Boyet and Brother Charles, no? Kening chapter 13 ng San Lucas, ating mag-advise kan Jesus na makone, no? And surprisingly, dening mag-advise kaya deti ilaretang mapilan, no? Mapilan na Pariseo. And this shows that not all Pharisees opposed Jesus, no? Kailangan niya mako Jesus uling manganib ing biyena kang Herodes, no? So, you see, these Pharisees wanted to protect him. Kapin po among kasi po mong, bali makay po mong, dalas po, agad tayong isipan pa, pariseula, kontralangan kang Jesus, at alob da namong ibaksak de Jesus. And take note also na Jesus, na naman katatakutan ni Herodes, ne? Inaus na pang fax or asong gubat, sundo na pangarin Jesus ingagawa na at awerya na nung mateyaman aliking aliwang lugar no neking Jerusalem. Kalupad na po mong reng aliwang propeta ne po. Yes, Brother Charles. Inya importante yung Jerusalem kaya, ne? And in fact, pisyag namang Jesus ing lugod na king syudad ng Jerusalem, no? Emotional yung migsalita Jesus keni, no? Damang-dama, no? Jesus repeats the name twice, no? Jerusalem, Jerusalem nga, mo meto nga abisa na banggit na itang word na Jerusalem, at tagpang kareng dalubhasa aking Biblia, patseng ulitan ing meto nga word, it displays deep emotion, no? Not necessarily anger, no? So kaluguran ng Jesus ing syudad ng Jerusalem, pero balo na rin that this city is also sinful, no? At kenido pemate ring propeta at pemuga o pemasibasan dong batu ding pedaladang tao ka rin, no? So burinong protektan Jesus ding tao ka rin. Kalupaning meto nga gaindong manok at titipon ka ring sisina. Mong, something na pong kain ni image niya mong na ing gaindong kain mong manok at titipon na rin kayang sisi. Yes, ne? Magagamit siya naman ining image ay ni the image of hen, no? The image of hen protecting the young in the Old Testament, like the protection of God for His people, no? She covers them, no, with her wings. At potang balo ng ating paratang panganib, ining image ni the picture of a hen and her brood, no? It tells us something about what Jesus wanted to do. Lalo na karetang mig-reject kaya, no? He wanted to make them safe. Buri na maging masayala
maging miyembro ning payapang komunidad, no? Burina king aramdamda ing lugod, no? Ing kayang lugod, no? Ing masakit mo, dakala ring taong willing makiramdam at manatili lang masya sa buntok, Brother Charles. Anya, lagi tamo pong panalangin mong namibuklat tamo po isip at pilubluban, ban kilalanan ning magligtas ng lugod ning Dios. Ing ega na ganang nasa ning ginuyapin mo naman ing mipakayap at mipanginlag tamo king karokan. We are all God's people and God would always want to secure and protect us. Kalupaning meto nga inayin at titipon karing kayang sisi. Correct. It is again another wonderful episode, Abong. Salamat po king kaya kayong presensya at pamanantabe. Mag-post pa mo po sagli, bandinan dalan, dening makatuking patalastas, ampo po ingdake na ning kantang Umasa Ka sa Diyos by Lito Magnaye. Stay tuned po at magbalik pa po ing Usapang Biblia. Banbastan mila po din kaya kayong mensahe, din kaya kayong pakibat, at din kaya kayong greetings ne po. Ing radyo ni Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makyabe king kapag masusyana ning aldo ng kebaitan ni kapatid tamong Reverend Father Rustum Tanglao, Reverend Father Victor Nicomedes Nicdao, Reverend Monsignor Abelardo Basilio, at Reverend Father Marvin Sinlao. Kaniting 15 ng aldo ning bulana ning Setyembre. Ini po yung kayong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arcebispo na po ni San Fernando, Pampanga. At so kayo pamurin po king kaya katamong programang Usapang Biblia, kaya ni pamurin po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ngayon po basan tala din kaya kayong pakibat, karetang kutang tamo, makanyan mo rin po din kaya kayong aliwa pang messages. Happy viewing po kan June Mark de Guzman. At makanyan mo rin po kang Nizia Benis Timpog. Hello, po Benis Timpog. Kang Esther Pagku Alfonso. Hello, Mang Esther. Robert Pineda Dingal. Alison Tomas. At from Winnie Lopez. Maya Mr. Pagat Winnie. Panapon po among Jess. Brother Boyet, keep safe and healthy always po. From Adela Obhaan. Hello, ma'am. Maya Pagat Panapon po, Manalbeco po from San Vicente Ferrer Parish, Calulot City of San Fernando. Happy viewing po kan Teresita Yoswico, Cherry Pie Umlas, ning Cherry Pie Salon, ning City of Thank San you. Fernando. And
Makanyan mo rin po nga ng Coronada Yumitra. Maya pagat panapon po among Jess, Hello Brother po. Boyet, mimingat ko po. Thank you. From Alicia Magtoto, Torno, Yumul. Hello. Maya pagat panapon po among Jess, Miss Brother you. Boyet. God bless always po. God bless you too. From Lydia Torres, Grace-filled afternoon po Hi, among ma'am. Jess, Brother Boyet. Be safe and well. May God bless you. I am a parishioner of Conversion of St. Paul Parish, San Pablo First, Lubao. Mimingat po, ma'am. From Ma'am Tisha. Elisa Morales, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet. Komusta nakongan po at mimingat po lagi. Salamat mo rin po. Happy viewing po kang Winnie Lopez. And from Lota Garcia, 18 persons and 18 years. In pakibat na karetang questions. Adela Obhaan, 18 katawo at 18 banwa. From Agnes Evangelista Sarmiento, Maya Hello, Ma'am Paoras, Agnes. among Jess Layug, Brother Boy at Celso Mamukod, at abe-abe tamo pong makiramdam at mididinan karagdagan na abalo kening usapang Biblia. Mimingat po. From Coronada Yumitra, 18 katawo at 18. Iba't po keniking Virgen de los Remedios Parish, Baliti, City of San Fernando. From Bengyam Baudizon, good afternoon po among Jess, Brother Boyet. Hello. From Pitts Jimenez, Ma'am Pitts, Ma'am thank Pitts. you. 18 lading mete at 18 banwaneng masakit. At from Winnie Lopez, 18 katawo at 18. From Lota Garcia, hello Father Jess and Hello, Brother Chilota. Boyet. Happy Thursday. Wishing you all a delightful, peaceful, Thank you. and wonderful day filled with love and joy. Take care and be safe as always. Happy viewing po kang Rosita Barrera. From Elisa Morales, 18 katawong mete king mirag sang tore ning Siloe at 18 banwang masakiting babaying bukot. From Jess Mercado. Oh, Conjes. Good afternoon Conjes, po at Brother Jess. makiramdam po king usapang Biblia. God bless po. Ingat kayo po, Cardinal Boyet. Happy viewing po kang Mary Lane David at iba't po kang Flora Layug. Hi, Flor. Aha. Wata, mikita mo. Number 2 po kano 18 years. Iba't king Mankatsan, king Wow. Porak. Po. At Perfect score niya naman ata. yeah. At makanyan mo rin po from Lydia Torres. Among Jess, your gift of wisdom and eloquence inspire me to reflect profoundly on my faith. Ay, Thank you for po, sharing. At likewise to Brother Boyet. God bless. Miss you po, Salamat ma'am. po. Ma'am Lydia. At from Gloria Galang Hills. Yes. Hello po from Falls Church. Yeah, from Virginia. Virginia. Chinglog. Okay. Chinglog. Galang Hills. So. And from Happy- Lota Garcia, happy- hello po. Mimingat kongan po king kaya kayong pamanuli. Na po. Happy viewing mo rin po kang Julieta Carlos, Net Di Malanta, Hi, Chingnet. Okay. Jack Legion. Siyempre po ding Manalbe, makiramdam iba't keniking St. Catherine of Alexandria Yay, Parish, Porac parishioners. Church. Na po. Happy Kampepito, watching. Tigon, Mary Lane David, and also kang Sharon Campos, Michael D, John De Asis, Arnold Silan, kang Ash, Baby Nailemore, Gloria Santos Lugtu, From Tarlac. Roselito Mungkal, Jeng Mesa, Junki Shodems, at Kanjina Yumul, Jax F. Calma, RRM, Anita Sola, Pureza Bumanglag Orias, Jerry Foscablo, Santos Luisito, Jessica Mabanag Pasadilla, Andy M. Montilla, at kang makanyan mo rin po, Karening Aliwa pa, Gloria Christine Sakaguchi, and also kang June Mark de Guzman, and Melody Campos Manuales. At mo rin po, Karening Aliwa pang pepadalang mensahe, Lina Flor Rivera. Sige na, Malina. Good afternoon po, among Jess, Brother Boy, at God bless, ingat po. From John Patrick T. Kayanan. Oh, John Patrick. Hello po, among Jess. Altar server King Santa Catalina. Yes. At kareni pong aliwa pang makayantabe kaya katamu. In St. Joseph Chapel, Babo, Sakhan. Hello. Vicariate of VDLR Catechist ASF Pampanga. Biblical Apostolate Pampanga ASF Gilbert Sembrano.
kang Nisha Benis Timpug ne po at Benis. karing aliwa pa pong makataluki, Ichichay Zabala Pineda, Sally Galang Kunanan siya, Evangelista, Autumn Cristal, Roque Ronald, Jessa Cortez Labandaria, Ili Francesca Calma, Chila Yuga, kang Lermy Carlos at Trisha Lane Popatko Almazol. Ne po. Thank you. At kung nantaya po ngayon yamong nung ustula po ring pakibat, karening questions tang. Okay, so thank you very much, Brother Charles. And of course, pasalamat tam kaling eganagan ng mekibat, karatang binyan ng kutang, katang adwa nandin, ne po. At bayuta, buri ko lamo pong igrit, dahil mapilan pang importanting tao, ne po, na alam mo namang sawang masusubaybay king katamong programa, i-Doktora Gallardo, Kong Deo Alfonso, Marisa Gosum, Ma'am Glo Carrion, nino pa, Alma Toledo, ni Rochelle, din Corok Santa Catalina. So happy and enjoy watching and viewing our program, Usapang Biblia. At i Flora Layug, ayan. Siguradong mailiya kayong kabandaramdaman na yun. Mag-enjoy yan naman king katamong programa. Ne? Okay, balikan tala po din katamong questions. Ne? At pakibatan tala po, Denny. First question, pinanlaretang taong mete inyang miragsayit ang tori na ning Siloe. Brother Boyet. 18 katao mo. 18 katao, 18. And second question, pilaneng banwang masakit itang babaeng bukot paulining marawa kay Espiritu nga Chukeya, Brother Charles. 18 banwan. Okay, so 18. Pareho lang 18 ding pakibat. 18. So, Kaya kaya papo ko. Pompiang yang 18. Okay, so congratulations po karing kay katamong gana-gana manata. Equality na. Yung pakibat na. Gusto lang kaya lang answers. Okay, so pasibay po, dakala salamat king kayong alangsawang pamanantabe at pamanyuporta king katamong programang Usapang Biblia ne po. Po tating ko pang boring announcement bayon kay katamong closing prayer ne Brother Boyet. Any announcement, Brother Kaya Charles? kay Sabado ating kaming klase keng Bible mo keng akban Detang kaya kaming parish coordinators po. So asahan da ko po mikita-kita mo po king Sabado king akba office po. Yeah. At pasibayo mo naman, Happy Fiesta, karing Chuking Hacienda Dolores. Hacienda Dolores. Kimpaman ni muna ning karelang CPC Coordinator, Iaching Tess Ignacio. Ne? At pota, mikiti-kita mo ken. Ne? Makasadya na wataratang naluto ng ema, ang pamparo. Hey, Charles Tuyi ka ta. Thank you. Okay, so, ay pupusan tanin kaya katamang programa kapamilatan na niting panalangin. Ne? Kilagyan ng ipam po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos mi malugod, pasibayo, peparamdam yu kaya kami, kaya kayong presensya, kapamilataning, kaya kayong banal ayamano, lubos keng pasalamat kingalang sawa yung pamanantabe at pamamiyasikanan at inspirasyon, baan manatili kaming matatag, king kaya kaming biye, lalong-lalo na, king kaya kaming biye kasalpantayanan. Ikagino, ing sibol ding sa blangkalam, ikayo ing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sana bubuklat din kay kaming puso, baan mabiyasang makiramdam at palaging makasadyang tanggap, king kaya kayong amano. Pakabsyan nyo kami po, king kaya kayong banala salita at gawan nyo kaming instrumento, bani pasyag at apalaganap, king kaya kayong lugod at maya pabalita. Mayakit sanang tutu, king kaya kaming pangatao at pamidapat-dapat, imbungan niting kaya kaming tapat at pamakiramdam keka. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Okay. So, last words, Brother Charles? Dakal pun dakala salamat karing akayabe tamo po kaniting episode at nung buriye pong pakiramdaman pasibayo ing whole episode at inya pong replay king radyo po tapong alas 7:30 ning bengi. At pasibayo po isundo tayang panagkat karing aliwa pa ining programa tamo ban kanita mas lalo tamo pun darakal. Ang gapukin tutuking episode i Charles po ni Mamon po kay kayongan. Kalpunda kala salamat kay nga oras bingay po kay kaya kami na sana marakal tamo po apulot ne po. So mimingat tangan po. Yeah.
At milabas na naman po ing meto nga oras makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat king pamanantabayo kay kami at mikitikit tamo pong pasibayo keng tutuking episode ne po. Ini po among just layog ne king lagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat kay kayo. Angga po king tutuki ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.